dino eɓɓidire ko ɗum waɗi so nelaɗo sa sallam tori wata Allah okkoren enen kokke so ko ɓen ton heɓuno kon isan Allah okki ɓe ɗum ɗon wa sa'altuhu an la yuzira alayhim mi tori Allah kadi wata feññin e hoore maɓɓe aduwahum gaño maɓɓe mono tata waray ɓe hara on ɗon feeñay direct o ara o warina ɓe noon direct Allah subhanahu wa ta'ala hon ɗum fa fa'ala o waɗi ɗum fewn ɗo si ɗum ɗo wolama ɓenna hiɓe warde to kono en keefeero net ni ala ƴettude bombore ara daro e sarde combat ɓe men darike ndi leydi ɗo fof men duufay ndi hiɓe waɗude kono ko indirect direct on ɓe ala wadde par ce que Allah nelaɗo torta ko Allah okka ɓe ɗum won ronka wonirde non Allah waɗani ɓe ɗum hino noon seede ko woni kon wa sa'altu an la yulbisahum shi'an mi tori Allah wata o jillindira ɓe waɗa ɓe feddeji hakkunde maɓɓe haa ɓe warindira hakkunde maɓɓe ton ɓe wona e warindirgol ɓe harkindira fa aba Allah sali ɗum ɗon Allah o jaɓal ɗum ɗon par ce que heno ka foɗore makko ɗe annu ka alqur'ana wondema si tawi woni yimɓe ɓen ɓe yeddi Allah haa ɗuuɗi ko hakkunde maɓɓe o jillindirta ɓe warindira si en yeƴƴitike hannde leyɗe wonɗe ɗen Irak ko wiyete ko heferɓe woni arde warira ɓe ton Syrie ko kamɓe Libye ko kamɓe leyɗe julɓe ɓen fof ko hakkunde maɓɓe toon ɓe woni jillondirde haysi ɓeya ko ɓeya woni sorgindirde hakkunde maɓɓe wallitoɓe ya ɗuman no lumbinawoyɓe no ɗowtatte fooɓe haysi kamɓe woni wadde ɗum kono na direct ɓe yaltiti ɓenni hannde men duufa ndi leydi julɓe ɗo kamɓe waɗi ɗum wo ballal Allah ngal ara e jooni ko ɗum waɗi ɗum ɗo Allah subahana taala sali no jillindirde julɓe ɓen hakkunde maɓɓe ɓe warindira hakkunde maɓɓe sabu hon ɗum sabu kadi so junubaji ɗin ɗuuɗi e jama on en tori Allah subahana taala yo ɓeydu yurmeɗen o ñeppa gueɗeji ɗin kadi won ton o danda en rawa ahmadu wa nasai wal hakim wa ibnu khuzaima wa sahahahu kamɓe ɗiɗo ɓe fellini e hakim e ibnu khuzaima ɓe ni hadise ono selli isnayin ɗiɗi on hukumuha ñawore noon joni julde walluha on julde seelen nden kon ɗum woni ñawore mum ko farilla ko sunna yiɗaɗo ko sunna tentuɗo o wi salatu duha julde walluha on ibadatun ko dewal mustahabbatun yiɗangal faman sha'a thawabaha kala yiɗuɗo heɓugol barjari mum baraji mum fal yo addi ha yo tottungal dewal ɗon wa illa si wona ɗum fala tasriba alayhi haray felore ala e makko haray o felaka haray bima'ana ɗum ala fawde mo junubu fi tarkiha e accugol ngal ɗon dewal فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال تتنام أبا سعيد الخدري يرلي الله ونمك أماكي كان صلى الله عليه وسلم نلا ربلات يصلي الدعاء بجولة واللها حتى نقول لا يدعوها بجولة واللها بجوك لها من نلا أجتار بجولة ويدعوها حتى نقول لا يصليها بترتو كرسائقها من بجولة كل قول وندما وناس تنتو كنون ودي هاتوا مؤتي مهرين إلني kono noon mono faala baraji buy suguɗi nan ɗe mbawɗo ɗin onti kadi wakkiloto o waɗa holli kadi hina be onti si fuɗɗike o taƴidirta himo wawi wadde sa'igo si sa'igo newanakimo kadi o acca ɗon rawahu tirmisi wa hasanahu imam tirmisi filli hadise mo wimo moƴƴi salasa tati on waqtu mum on ko sayon bo yabtadi uno waqtuha bi irtifai shams no fuɗɗo sa'i ka juuleteɗon fuɗɗo raɓantagol naange ngen qadra rumi yembere gaawal wa yantahi hina zawal waqtu on no lannoya saanga dirtugol naange ngen kange woñiti ɗuma on ka zawal on hewti o tumbo midi on yoni wo hannde kadi haray lanni ɗon kange tumbi ka hoore nettu o haray waqtu haɗa ɗon naafe ɗon hannde kadi ko ɗon waqtu mum on lanni andi no yaaji si wiyama fuɗɗoto ɗo masalan jewni wiye ngilande man 7 heures à moins 30 ma plus tard 8 heures ha e midi andi tagu tum no yaaji ɗon fof ka onti heɓi o waɗay ɗum ɗon walakin ko woni almustahabba ko waqtu ɓuraɗo yiɗede on an yuakhara ila an tartafia shamsu ko nde onti nennata ɗen julɗe walluha ha e nangen ɓanto wa yastadda al harru ngulikin satta seeɗa hara nange wuli seeɗa seede sabu honɗum o hadise ɗo fa an zayd ibn arqam tiname o sahabajo make teɗo zayd ibn arqam radiallahu anhu yalle allah onema ko ngala o make kharaja annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ala ahli quba nelaɗo ɓe yaltatino yimɓe guba ɓe guba ɗen andi ko
ɓe andi fiya masjidu Quba yahuɓe hajjuɓe yaha zuro yo ɗon woɓɓe kadi hay ka umra no yaha yiyoygol nden ɗon juulirde wahum yusalluna doha tawi ɓe juula ɗon wallu ha on fa qala nelaɗo maki salatul awwabin ko julde heewɓe tuubogo rutto ka Allah ni yani kala juulowo julde wallu haray ko jeeyaɗo e wonɓe tuubude rutto ka Allah ida ramadatil fisalu si tawi woni naange ngen si tawi woni onno tere ɗen watti wulude ɗe sufi bi maana mina duha immorde ɓantagol naange ngen ko waɗi ɓe waɗi ka maana ka hamis lega ɓeni ramadat ihtarakat ko so tawi sunni ngulede naange wal fisalu jammo fasil waho waladun naaga ko so tawi naangen tappi ɓikkul ngeloɓa ha wuli ka ko wonɗon andi wulay tun koye immo ko ɗum woni ayi isa wajaratil fisalu harru shamsi tawi woni ɓikkoye geloɗe ɗin hewti guƴe majje on mbi mana tere mum on gulen nangue tappiɗon ha haray ko ɗon woni wiyete wallu ha on yani ko no ɓe tindinirde fi no anderte noon andi hay ɓikkoye ɓe oy ma ɓikkoye ɗum ana waalo kono nde nangue tappiri koye wuli ko immoto kisan a fewn ɗon haray wallu ha on tigilanni tumbade wala yakunu zalika illa inda irtifai ha ɗum waɗata si wonade nangue ƴelliti o wi imam ahmad e muslim e tirmisi no filli oɗo hadise adadu rakaatiha limore noon darɗe ɗen ko jelu aqallu rakaatiha ko ɓuri fanɗude e darɗe wallu juulete ɗen ka wallu ha isnatani ko darɗe ɗiɗi kama taqaddama wono feƴƴir num fi hadis abi zarri ni hadise mo abou zarri filli on ɓaawa to arano on no ɗum ɗon filli on nelaɗo maki hayso ko darɗe ɗiɗi wa aktharu ma habata min fi'li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri tabitude kon yani ko tabiti e ko ɓuri ɗuɗde ko nelaɗo waɗayno kon thamaniya raka'atin ko darɗe jeetati ɓe juulayno ɗon ko ɗum ɗon ɓuri ɗuɗde ko ɓe waɗayno kon wa aktharu ma habata min qawlihi ko ɓuri ɗuɗde ko tabiti kon andi sunna on ka wallu ha ari ɗiɗi sunna fi'li ari e sunna qawli kadi ari ko ɓuri ɗuɗde ka ɓe wonno huude ko juulugol darɗe jeetati ɗum ɗon ɓe yira heɓe juula ko ɓuri ɗuɗude ko ɓe wonno makude ko isnata ashara raka'atan ɓe makayno juule darɗe sappo e ɗiɗi wa qad zahaba qawmun yimɓe go yahi minhum e maɓɓe no jeeya ɓen ɗon abou jafar tabrani imamu abou jafar tabri ɗon andi ko marɗo tafsiru qur'ana jeeyaɓe aranɓe ɓen e firugol alqur'ana on waɗanande tafsir harana sarhirgol wono imam boukhari en sarhir noon waɗangol babu kala e dambugal kala adda aya je wonde munasaba e ɗum ɗon ɗen wono imamu nawi waɗiri noon ka riyadu salina hari ko noon ara num firira no jeeya abou tabri kañum e imam oɗo Qurtubi ɓe no jeeya e aranɓe ɓen waɗugol tafsir qur'ana hara ko waɗugol qur'ana on bikamili wa bihi jazama alhalimiyu wa ruwayaniyu min ashafaiya ɓeɗo ɗi ɗon ko jeeyaɓe ka mazhabu shafai ɓeɗo ɗi ɗon kañum kadi ko ɗum ɓe felliti e muɗum ila annahu wondema la hadda li actariha wondema kernugol wiya ko ɗum ɗo ɓuri ɗuɗude ala wonti juulo ha ka ronki o qala al iraqiyu imam e oɗo kadi o maaki fi sharhi l tirmisi ka sarugol on deftere imamu tirmisi nen sunanu tirmisi lam arwi an ahadin min alsahabati wattabi'in o wi min mi fillaki hay goto e sahaba ɓen maɗum e jokkuɓe sahaba ɓen annahu hasaraha wondema o mofti ɗum o howi o wi ko haaɗo o ɗeɗo darɗe fisnata ashara raka'a o nder darɗe sappo wonde ko darɗe sappo e ɗiɗi pet wa kada qala suyuti imamu suyuti kañum kadi ko ɗum o maaki ɗum andi tafsiru jalalayn no woodi ɓenna jalalu suyuti e jalalu ɓen ɗiɗo ɓe hawti ɓe sarhi ɓe nande tafsirul jalalayn goɗɗum ko jalalu suyuti ko imamu suyuti wa akhraja sa'id ibn mansur oɗo kadi yaltini anil hasan o itti hasan annahu su'ila wonde kanko hasan o landano hasan al-bashari hal kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalluna tawsi wondi ɓe nelaɗo ɓen sahaba maɓɓe latino juulayno ɗe julɗe walla fa qala na'am hasan al-bashari wi kana minhum man yusalli rak'atayn no maɓɓe juulaynoɓe darɗiɗi wa minhum man yusalli arba'an no maɓɓe juulaynoɓe nayyi wa minhum man yamuddu ila nisfi nahar no toon juulaynoɓe ha feccere ñallal ngal wan ibrahima an-nakhai juttinama e oɗo kadi o maaki fillama e makko o wi anna rajulan no gorko go sa'ala o landino al aswad ibn yazida o wi o landi o ɗo o wi kam usalli duha ko jelumi duha julde e wallu ha qala o wi kama shi'ita ono yiɗirɗa noon bi mana holli haddu wiɗo kernuɗo wi ko tekka ko ɗum ɗo
ma ko ɗum ɗo tun ko ɗon hattata a feƴƴatama a mankinta ɗum ala gila ɗiɗi ko haka wonti heɓi feere o haka o ronki o wi wa an ummi hani sottinama e oɗo sonnajo nelaɗo sallallah alih w sallam o wi anna nabia sallllahu alayhi w sallam wonde annabijo ɓe jami kisi woni mum salla subahata doha ɓe juulino julɗe wallu haɗen mbi mana subaha on ɗo ko ƴetta ɗum ko mina sala ɓayi julde nden no wawi wasko subbuhinagol samaniya raka'ati darɗe jeetati yusallimu min kulli raka'atayni ɓe salmina ɗum darɗiɗi kala ɓe salmina darɗiɗi kala ɓe salmina rawahu abu dawuda bi isnadin sahih oɗo abu dawuda filli e tugoɗo sellude wa an aishata tuttina e nene aicha kadi radiallahu anha yerli allah woni maɓɓe gala to ɓe maaki kana nabiyu annabijo latno sallllahu alayhi wa sallam yusalli doha ɓe juuɗayno wallo arba raka'atin darɗe nayyi wa yazidu ma sha'a ɓe ɓeyda ko ɓe faala ɓeydude wo e muɗum kono si ɓe julɗen ɗon holli ɓe faala kenen ɓe fowto ɗon kenen ɓe ɓeyda ko ɓe faala ɓeyde o rawa ahmadu wa muslimu wa ibnu majah ɓeyɗo kañum kadi ɗiɗo filli oɗo hadise hollugol wondi julde wallu ha no mari ɓuure molanaɗe sabuna ko saa'i ka metti juulude par ce que ko fewno ka golleji ɗin soccodirte ɗon e nder ñallal ngal ko ɗum waɗi haray no metti fi heɓalngol ɗon tan mo heeɓi tan hu gokkun ɗon o waɗi ɗum ɗon haray o waɗi jihaadi molanaɗi en toro allah subahana taala yo newnan e waɗugol dewe ɗen haray naktafi bi hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirna alhamdulillahi rabbil alamin ko deftere on so tawi woodi ko famaki a wadde deftere nden ɗo أن ذلك nam ami en andi dow on faamike ko ɗon heddi ka ko faanda mashayihna ɗo e ɓe toɗɗaki wiigol ko kaari par ce que no woodi jooni e masalan si saudiyankoɓe wi mashayihna haray ko ɓe faandi ko cheikhu fulano so tawi ko fewndiɗo ɗon on amma mashayihna ɗo ko karamokoɓe men ɓe tawɗen ɓen ɓe ƴettuɗen e mum o andi cheikh oɗo seydou sabiq ko almudo cheikh hasanul banna cheikh hasanul banna ko on woni muassise o firqa a jamaat onno al ihwan kanko woni muassise on joni on ko karamokojo makko no ɓe adde qissa on ɗum wo hari oɗo falano ka wadde tahassusu ka fi sharia gatode ko falno janngude ko drus ko fi ilmi fi science e ɗuma cheikh hasan banna wi o haqqille ɗe allah okkuma ɗen ko be an yarana en ka waɗugol ɓeyditagol wallitagol fi sharia on ko ɗum naɓirimo e ngo sengo ɗo yani ko jeyanoɗo e lisimiɗo mo ka gande joni noon so ɓenni mashayihna haray ɗum ɗon no wawi wonde ɓe mana cheikhuɓe meɗen ka mazhabu meɗen cheikhuɓe men ɗen ka mazhabu meɗen ko ɗum ɗon tawɗen e si wiyama cheikhuɓe mazhabu ko ɓurno sakitade e mazhabu on e muɗum fewdo on sey ko mazhabu shafayi on ɓe woni e mum mazhabu shafayi on gueli ke no wawa wonde ara famagol makko fanagol makko ngol mashayihna
ko seyhuɓe l'islam ɓen wono cheikh l islam ibne taymiya en cheikh l islam ono ibnu qayim il jawsiya e ko nandi e ɓen ɗon seyhuɓe ɓen ɗon kadi no wiye machayikhna ko ɓuri kon karama koɓe no waɗa itlaka ala machayikhna ara ko ɓe faandi ko cheikh l islam ibne taymiya rahimahullah ala kulli hal haray no ƴetta e ɓen ɗon tigi par ce que so ndaari jooni ka konnguɗe cheikh l islam ibne taymiya ɗi gantawi kamɓe kadi ɓe yaari fi on ƴettugol darɗe ɗen jeetati kono noon ka ihtiyaratul fiqhiya makko hatta yiltitoɗen toon darten kono ɗum ɗo woni ko faanda imma koka sayhuɓe mazhabu on kono miɗo ɓuri ƴettude oɗo par ce que o tuuginora mazhabu gooto o yi deftere nden kanko o ƴetta o baki e mazhabu ko so ari ka tata no haani feññineede lurral ngal seeɗa o feññina berkun ɗon ko ƴetti kanko ko wasatiya on hakkunde mazhabuji ɗin ko ɗum waɗi so wi machayikh na haray ko ɓe sayhuɓe men mawɓe ɓen to no gasa wano ibnu taymiya en ibnu qayim il jawsiya en ko nandi e ɓen ɗon hara no gasa fandare makko nden koye ɗum ɗo wallahu alam lande o koni ɗo ko hande o assalamu aleykum wa rahmatullah